Presente el presidente del Chamber of Commerce Edwin To y otros mga oficiales del sector de negocio durante el diálogo acerca del tráfico na Consejo Local ayer. Y al llevasito el diila sentido na Consejo Local acerca el implementación del truck ban na cuantos mga kalye na syudad. Asugun kunto taman kontra sila con este por causa kay ta afekta este na diila negosyo. From our part, the business sector na numalang anay dayon man truck ban. We're here. Let's try to understand all of these things. Kasi we all know Zamboanga, we want to be the ASEAN gateway. But the moment we say that we will have a truck ban, wherein yesterday the truck ban, if we compute, is from 6 to 9, that's 3 hours, and then 4 to 7, that's another 3 hours. So if we hire a workforce for 8 hours, for 6 hours, they don't do anything. 2 hours of workload so we're forcing the people now to work overtime. Hindi también convencido si To kay el diila mga truck el solamente ta causa con el problema de tráfico na pueblo. Mas grande según ta kontribuhin na problema de tráfico el otro mga vehikulo kay todo ora ta corre na kamino kumpara kon diila mga truck kay kwanto ora lang ta usa kon el mga kalye. So we have to look along the way what's causing that traffic. Is it the truck? Or is it the pedicab? Is it that's too much vehicle? Is it the open holes being done by water districts? So there's many reasons. Also by lawbreakers or traffic offenders. Cita acorda del pasado semana cuando yaman issue el alcalde Maria Isabel Climaco Salazar con el orden ejecutivo que tamanda implementa con el truck ban na 7 mga kalye na sentro del pueblo. Este para afloja según con el andanza del tráfico. Hindi incluido na orden el mga tangke ta karga mga produkto de petrolyo y el mga tangke del agua del Zamboanga City Water District. Pero no pa man pwede implementar totalmente con este orden, ya tenía que suspende con este. Wala pa hong direct orders to cancel the EO. Right now, we understand that dialogue is needed with stakeholders, with the private sector, so we are doing that in the info campaign. Mientras tanto, durante el diálogo, i-discuti también el diferentes mga violasyon de tráfico que ta aumenta na problema de tráfico. Igol ang mga vehikulo que taman counterflow, mga vehikulo de pasahero que maskin donde lang tapipina itase abaha kundi ila mga pasahero. Mga taman park illegalmente, imanada pa mga violasyon que hindi man tambien ta pwede kuhi. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.